masa lithi mebefika endaweni yaseMara lithi izwi likaNkulunkulu bafika amanzi akhona. Ngamanye amazwi igama elithi Mara lisho ukuthi kukhona ukuphila kodwa akuphuzeki, kukhona ukuphila kodwa akuphileki, akhona amanzi kodwa awaphuzeki. Ngikhuluma nomuntu namhlanje othi nami ngiyayibona yami impilo ikhona kodwa ayiphileki, ngiyayibona yami impilo ikhona kodwa imungu, kodwa ayikho sweet, ibitha. Ngiyakubona ukuhamba kwami kubitha, ngiyakubona ukuphila kwami kubitha. Namhlanje ngizokhuluma nalowo muntu. Lithi izwi likaNkulunkulu uMoses wayesekhala kuNkulunkulu ngoba yabona lento yokutetema inamandla yamnyakazisa uNkulunkulu. Ngoba yabona uma ungafuni ukutetema uNkulunkulu usathana uzokutetemisa. Uyabona sizobona abantu betetema nakuma status kuma social media ekhala engabukhala uNkulunkulu ngoba thina indawo yethu yokukhala is only God, indawo yethu yokukhala uNkulunkulu. Lithi izwi likaNkulunkulu uNkulunkulu wayazi ukuthi uzobakhipha for 40 years kodwa into enza ukuthi agcine i-fulfillment, agcine isithembiso sakhe, agcine i-promise yakhe ukuthi wayezukhala kwakhe.